i zapravo to je bila jedina mogućnost kada bi ja se mogao uklopiti u cijeli taj sustav. Je li tebi to pressing, da ljudi očekuju da ćeš ti doći negdje sjest za stol ili doći na neki stage i da će se oni smijeti? Da će im biti ludo zabavno? Pa sad pressing pa možda malo i da, zato jer mi smo u principu svi koji, evo to, koketiramo sa humorom na sceni, zapravo smo puno zbiljniji prirodno, ali mislim, i sam humor je zapravo jedna ozbiljna stvar. Ako želimo isporučiti nekakav kvalitetan humor, moramo se dobro oko toga pomučiti i zaista cijeli taj proces bude ozbiljan i na njemu se treba puno raditi. Svako jutro narod, nacija se budi uz tebe. Koliko si jutarnji tip? Koliko ti je to posao, a koliko, i onako bi bio budan? Nimalo. Ja sam ljenčina zarobljena u tijelu čovjeka koji mora se dizati, puno raditi. Ali kad imate okolinu koja je stvarno takva, koja vas podržava i u kojoj osjećate da radite nekakve stvari koje su kreativne, dakle, sam se nikada ne bi mogao prisiliti na to. Na kraju sam shvatio da je zapravo taj termin od 6 do 9, koliko god se meni činio na prvu mučan i nemoguć za sprovest, pokazao zapravo kao idealan, s obzirom na moje obaveze u kazalištu. Naše probe su obično od 10 ujutro i zapravo to je bila jedina mogućnost kada bi ja se mogao uklopiti u cijeli taj sustav. Znali su nam se dešavati takve situacije. Ali one su kasnije, pa je utoliko lakše, manje su šanse da ćeš zaspati. Pa čovjek može fino zaspati popodne, nije to problem. Nama se desilo jedanput da smo igrali jednu predstavu, nije se to meni desilo, a kolegi jednom. Igrali smo predstavu, započeli smo igrati predstavu. Išla je jedna scena, išla je druga scena i kolega je u, trećoj sceni i predstava ide, međutim mi u tom trenutku shvatimo da kolega uopće nije došao u kazalište. To je dosta nezgodna situacija, počinje se improvizirati, ali ne možeš ti improvizirati koliko sad, 45 minuta dok on dođe. Jel? Čovjeka kojeg nema. Da, čovjeka kojeg nema. To se potkrala greška malo i inspicijentu koji bi trebao da provjeriti. Pa niste imali ono pobrojavanje kao u vojsci? Bila je predstava u kojoj nas je jako puno, a taj dan smo imali, čini mi se, i probu, obnovu te predstave koju smo odradili ujutro i jednom inspicijentu je bilo u glavi da je on kolegu vidio. I tako se potkrala ta greška. Jedan drugi kolega je uletio u njegov kostim i to je, ali mislim ta improvizacija je svejedno trajala jedno 10-ak minuta koja je bila užasna, ali nekako smo to pokrali na taj način. Još veći problem bio kada se nakon 45 minuta kolega pojavio i sad je počeo drugi lik igrat njegovu. Vidite, možda je bilo bolje da uopće nije došao. Bilo bi bolje u tom trenutku. Bilo bi puno bolje. Zašto se na radiju najave 3 pjesme i onda krene prva ona koju ste najavili zadnju? Da, to se uglavnom u većini slučajeva se to tako radi. Ja ne znam da li je to zbog zbog same formulacije. Zadnje što ti je ostalo u glavi, da bude ono prvo što ćeš čuti. Da, tako je. Ali to zapravo svi rade kada rade te music sellove ili najave pjesme, uvijek se najavi prvo. To je kao neko pravilo.